Avuxeni, minjhani Matsonga ya ka hina? Vito hi mina Tsakani Hlengani ni huma kwele Giyani kwele kusuhani vo Majozi. Namuntlha ndzi rhandza ku vulavula hi altcoin trader. Xana altcoin trader leyiwani i yini? Altcoin trader i exchange hi laha leswi swi vulaka ku ri la ka altcoin trade exchanger hi laha ku cinciwaka ti-currency fiat currency leyiwani i rhende kumbe dolara. Ku cinciwa fiat currency yi yisiwa ka cryptocurrency leyiwani i Bitcoin. So lawani hi la ku vulavula ngopfu tanihiloko hi vulavuleni hi ku Bitcoin yi yini. Sweswi hi la ku vulavula hi timhaka ta app leyi tirhisaka ku exchange Bitcoin. A ni ma swi tiva ku na ti stock exchange, commodity exchange, ti-index exchange, currency exchange. So lawani hi vulavula hi cryptocurrency exchange laha hi tekaku rhandi ya hina hi yisa ka ti-Bitcoin. Kutani u ta ya ka Google ya wena leyi nga na internet, u na phone leyi nga na internet, u Google altcoin trade exchanger.com. Loko u Google-ini ku ta humelela fomo ya digital, which is digital register. I fomo leyi u nga ta fila kona information ya wena, kutani yi ta humelela fomo liya. Fomo leyi nga ta humelela yi ta ku register. Xo sungula la ka register ni ta ti vitana hi tinambara so that mi ta kota ku teka ti-notes maxaka ka hina Matsonga ya ku lunga. A mi lunghanga ntsena mara mali ma yi rhandza na swi tiva mi ta yingisela. Ndzi mi nyika dyondzo. Number 1, a ni ri wa register u ta kuma digital register. Xin'wana na xin'wana fomo leyi taku hi computer kumbe phone hi swi vula digital, so i digital form. I fomo leyi u yi file hi ball pen wo type kumbe hi phone kumbe u tirhisa computer tablet. Kutani fomo leya digital yi ta ku number 1 va ku create username. U fila laha username yi nga va vito ra mbyana ya wena, yi nga va Tsakani Hlengani Bunja 32 u fanele u hoxa nambara. Number 2 yi ta lava email leyiwani hi yona hi nga ta ku communicate hi yona. Xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaku xi ta rhumela message la ka email ya wena. Number 3 yi ta lava email password. Number 4 yi ta ku repeat a password. Number 5 yi ta ku yi lava security code. Security code hi leyi mi ta kuma maletere na nambara laha mi swi fila. And then number 6 yi ta yo ku wa click laha yi ta ku accept terms and condition, pfumela ti-terms and condition, then u ta click laya, u ta click and then yi ta endla right. And then after sweswo loko u accept-ini u ta vona button kwala ka app ya altcoin trade exchange, and then button leyi yi ta va yi tsarile ku register. Then you digital press that button, then yi ta senda ka email ya wena. Then email ya wena yi ta, loko ya ya ku email ya wena ku ta huma bar ya green leyi lodaku yi ri ku lodeni yi endla hi ti-percent, yi kombeta ku ri hayi yi rhumela ka email ya wena. U ya pfula email u cheka u kuma ku yi ri ni kombela u ni activate.
email yi ta ku byela hi xilungu yi ku activate your account then wa activate loko u hete ku activate ku nga humelela ti-picture ti ri 8 va ku langa xana ku ta huma swibokisana swa 8 swi na swi mixile ti-picture so ku langa maybe va ta va ti-bridge na switututu va ku langa switututu u tlika switututu leswiyani then u hetini you are done maseve so u hetini hi ku fila a digital register se automatical swi ta ya ka your home page then loko swi fika la ka home page ya wena automatic swi ta vuyela ka app ya wena ya yona leyiwani and then u ta ya ka home loko u fika ka home yi ta fika yi ku log in a ni ri we log up now we log in hi nghenisa username ya wena bunja kumbe tsakani then u ku password loko swi nghenisile u tlika then yi ta pfula u ya ka profile ya wena profile ya wena i menu i digital menu leyi nga ta humesa form profile liya ya wena form liya u fanele u yi fila a yi tsali kunene ya yi fila hi xidigitali hi xikhompyuta u fila hi khompyuta kumbe hi foni i khompyuta and then xo sungula ni ta vulavula hi tinambara leswi swo mi kota ku teka ti-notes la ka profile yi ta ku number 1 ni kombela tifoni ta wena u tsala ti-number phone ta wena layani yi ku number 2 verify your cellphone number or press a button then yi kota ku verify then yi ku number 3 yi ku ni kombela first name Magezi u type Magezi yi ku number 4 yi ku ni kombela a ni tivi loko ni dyele tinambara ni kombela last name u tsala ku hi mina xiphephana kumbe nhlengani and then loko u tsalini la ka lela ku last name yi ta kombela ID number digital u tsala hi digital ya wena u type u fill in hi xilungu va ri ku fila in a digitalizer lawa and then after ID number yi ta vula kun'wana yi ku ni kombela ku ri u verify number cellphone number ya wena u ta clika button ku verification u clika verify and then ni nge se ya kule ni lava ku rivala swin'wana ivi yi ku upload fika documents loko la u upload ti-fika documents kona kwala ka app ya wena under profile yi ta lava ku u ti xuta selfie ya wena u xuta ID ya wena sweswi hi tirhisa ti-smart card hina Matsonga hi hluvukile phela hi tirhisa ti-smart card u teka xinepe xa front xa le mahlweni na xa le ndzhaku ka ku na ti-barcode laha ndzhaku wa swi teka swimbirhi u upload-a and then yi ta lava na phepha ra ka masipala laha ku nga na physical address kumbe ri le bank-e leyi u nga endla physical address hi kona u teka xinepe u scan u upload-a na kona and then okay u upload-ile ID u upload-ile physical address ya wena na ti-selfie u endlini and then loko se u upload-ile so u hetini se ha huma ka profile hi suka ka profile hi ya ka home page la ka home page hi fika hi tlika my account loko hi tlika la ka my account i bank phela i digital bank wa endla ti-history like ti-history i ti-transaction ta wena la u withdraw-a u deposit-a u endla hinkwaswo i bank i digital bank
a hi bangi leyi ya n'wina mi twa mi ya fola tilayini va hetelela va ku hayi computer yi offline kumbe va ku hayi Xikwembu a xi pfumeli ku ri vanhu va endla mali hi Sunday a swi kona sweswo wa endla ti-banking ta wena hi Sunday wa investa hi Sunday kona kwala ka ALTCOIN trade exchange i digital bank leyiwani a yi na nkarhi hambi wo pfuka hi 1 ya vusiku a wu le ku loyeni i bank ya wena yi tirha 24 hours wa twisisa so loko u ya la ka u pressa la ka app ya wena menu ya wena i page i digital page ya my account u ta fika u vona balance ya ti-ZAR xana ZAR i yini ZAR i code ZAR i international language leyi va twananaka misava hinkwayo ku ri okay ti-currency ta vanhu lava like US dollar i code like ZAR i rand like yen i male China i code ZAR swi vula ku i rand ya wena is international code so laha u ta kuma va tsale la international code ZAR ya ku ri okay a wu swi deposit-a sweswiwani i ti-zero ma tiva i ti-triple zero ivi na ri koka ka digital page ya account ya wena my account your account and then la kun'wana yi ta ku BTC balance ti reflectile a wu swi chela nchumu a ne ri BTC i code na yona i cryptocurrency code code leyi yi vula ku ri Bitcoin BTC stand for Bitcoin se ni hetini hi la ka menu ya my account ivi hi ta ka deposit wa pressa la ka ani ti-profile na ti-register na yini u pressa la ka deposit yi ta pfula hi computerized language ya xona yi pfula a digital form ka deposit a wu fili nchumu loko u pfula laya u ta kuma ALTCOIN trade banking details ta vona u ta kuma va ta ku nyika ti-bank ta ku fika tinharhu vo ABSA FNB FNB na tin'wana ku hume ti-account la wena u ta langa ku wena u rhandza ku tirhisana na bank yihi ku ta va tsale kwala ka digital app ya deposit va ta va tsale account ya vona va tsala na reference yi very important hi ku handle ka yona mali ya wena yi to henga va nge koti ku ri va yi tirhisa va xava va endla ti-process reference yi important then u ta vona na reference la hi kona laha u nga ta deposit-a ti-ZAR ta wena ti-rand ta wena maybe u lava a ni ri sweswi value ya Bitcoin is 120 maybe wena u lava ku xava mahlahla u lava ku xava ti-shares ta Bitcoin swona ti-shares ta Bitcoin u nga xava ti-shares ta 500 u nga xava mahlahla ya 1000 rand mara a ni ri u kuma ku ri wena a wu na yona 120,000 rand ku xava Bitcoin yin'we ku xava so u nga xava u nga xava ti-shares ta yona hi mahlahla means ti-shares hi ndlela yin'wana xilungu hi ri i portion of Bitcoin i mahlahla ya Bitcoin yin'we yi durha 120,000 ma ni twisisa maseve so hi laha u nga ta deposit-a kona u kota ku xava Bitcoin ya wena mahlahla ya Bitcoin ti-shares ta ti-Bitcoin tidolara ti-shares leti dolara vanhu va xava ti-shares that's why la ku mi kombisa ku ri mahlahla means ti-shares loko va ku ri munhu u xava ti-shares ka tidolara swona nakona kwala loko va ku a ni mi currency leyiwani ya ti-fiat currency ya ti-dollar ti-yen ya wa yi control hi ti-move ta ti-president loko president yo pfuka ka yona heyi
yi ya nyipini kumbe ya kwihi vanhu lava nga xava mahlahla ya tidolara kumbe ti-ZAR va phula out ka makete ma twisisa. That's why yi wa loko dolara yi wa kumbe rent yi wa, it means vanhu va teketele mahlahla ya vona, ti-particles ta vona leti endlaku dollar or ZAR va phula out. Why swilo leswi swi ngo humelela xipidi 1 2 3 president yi nyika statement i ku a ni va tshama tikhompyuteni va vona ku ri rent yi performa kahle yi kahle vona ku ri ku na vanhu van'wana la misaveni va tshama va yimele ti-business news ti-politics va hlaya maphepha va languta ti-TV loko va vona ku ri vo Malema va lwa ti-parliament vo mani va phula out mahlahla ya vona ya ti-rent ma twisisa ti-shares rent ya xaviwa ti-shares i vanhu rent yi endliwa hi ti-shares i vanhu va nga xava ti-shares va humese timali se va kota ku phula very fast hi tikhompyuta ta vona that's why va ku ri dolara kumbe yini yi hansi. Okay, ni kombela ni nga ngheni ngopfu swa tipolotiki ngopfu a ni lava ku mi vonisa something ku ri hina la ka Bitcoin a hi timudzi ta ti-political party currency leyi a hi timudzi ta president-e a hi timudzi ta ti-opposition a swi kona sweswo i business lawani. And then ka fomo loko na ya mahlweni ni vulavula hi le ka fomo leyiwani ivi hi nghena ka withdrawal. Ka withdrawal u ta pressa laya yi fika ku withdrawal. Ka withdrawal i page ya form i digital form leyi ku pfumelelaka leswaku u fila ti-banking details ta wena hi laha ti-bank leyiwani u nga ta kota ku withdraw timali ta wena u withdraw ti-bitcoins a ni ti-bitcoins ta tshama ka wallet ya tona then u ti withdraw u ti chela kona ka bank ya laya u ya enjoy mali ya wena. Ku ri laha ku na tibangi timbirhi, bangi yo sungula hi le ka ALTCOIN trader leyi u dibuzaka mali kona. Bangi ya vumbirhi i ya wena hi le ka ti-withdrawal leyi u nga ta kota ku withdraw mali liya ma twisisa timbirhi ntsena tibangi lawani. Ivi hi ta ka leyo hetelela va ku i trading interface. Trading interface hi laha timhaka ti humelela kona laha ka trade-iwa lawani mara a hi tangi ku ta trader ku na information yin'wana hi yi lavaka ya important kokwalaho ka fomo leyi. So loko u pressa graphic interface u ta kuma yin'wana yi ku space section yi ku sell yi ri buy BTC, buy Bitcoin. Loko va ku buy it means u convert-a ZAR ya wena u yisa ka ti-bitcoins. U pressa button ku ri wa type ZAR ya wena u ri u xava mahlahla ya ti-bitcoin mahlahla hi 1,000 ya wena u type 1,000 laha ku nga tsala ku ZAR. Automatically loko u type ku ta huma ti-bitcoins numbers ti-digital number ta ti-bitcoins lahaya and then wa click-a buy. Wa buy and then ku ta a small window xiwindow nyana xitsanana xi ku confirm confirm ti-bitcoins leti u nga ti xava hi 1,000 then u click-a ku yes then u tlhelela u ya ka my account u ta fika u kuma ku ri okay laha ka my account a ku tshame ZAR ta mina ta 1,000 now ti shift-ini ti-ZAR letiya ti ka ti-bitcoins u xavini i buy and then so I'll say trader lahawani hi lava ku ri u play around hi system ivi yi ta laha ka a ni ya kona kwala ka graphic interface se u ta ka sell BTC lahawani u xavisa ti-bitcoin ta wena u convert-a ti-bitcoins ti ya ka ti-ZAR wa ti convert-a ti ya ka ti-ZAR lahawani and then va tsaleni laha ku sell BTC
u ya type ku na kwala ka section ya cell ku na xifomwana xitsanana xi nga tsala ku ri bitcoins, u type ti-bitcoins ta wena lahayani a ni hi ti-particles i mahlahla i ti-shares yi nga ku 0.000753 whatever, and then automatically loko u type ti-bitcoin letiya le henhla le ka ti kona under section ya cell BTC ti ta tsala ti-rent ta wena leti number letiya ti worth rent liya ya wena, and then u click-a confirm, then automatically so u xavini swi report-ini le ka email ya wena, and then u ya ka my account u ya pfula u vona ti-bitcoin letiya a ti ri layani a ti reflector ka my account se ti fambini ti ka ZA reflection, u ta vona ku la yi ta va yi tsale 1,000 rand a no u xava mahlahla u xava ti-shares ku ri wena a wu xavile ti-shares ta bitcoin yi worth 120,000 rand, then wena u xavile ti-shares ta 1,000 rand ta xaviwa ti-shares lawani i ti-shares letiya a wu xavangi ku xava the whole bitcoin u fanele na 120,000, so loko u xave mahlahla lamaya ma kula loko u xavi mahlahla ya 1,000 rand mahlahla means ti-shares ta ti-bitcoin loko wa xavini wa veka la ka buy and hold mahlahla lamaya ma kula hi switsananatsanana because i mali yintsanana i ti-shares tintsanana swi ta teka nkarhi ku a za a fika ka 120,000 rand, so i mahlahla i ti-shares loko va ku munhu hayi dyi na ti-shares swi ta hambana ti-shares leti u nga kuma ku ri munhu u na ti-shares ka big company mara i swihlahlani switsanana, so lawani swi ya hi wena ku ri that's why mi kuma ku swi teka nkarhi ku vanhu va fuma hi fuma ma ni twisisa hi famba hi ti-private jet because hi xave swihlahlani mali ya hina yi hi pfumelela ku ri hi nga xava swihlahlani swa ti-1,000 rand 5,000 120,000 kuma ku a wu na yona, so mara u nga fuma hi yona hi mahlahla malama because mahlahla lamaya ma kula. Okay, ivi u ya cheka ka my account ya wena u kuma ku ri okay rent ya mina yi vuyini so leyiwani ni ta nghena sweswiwani ka conclusion because hi hetini ka conclusion ni vulavuleni ku xana ni nghena ka conclusion ya mina lava ku mi switsundzuxo leswi hi nga swi endla swi vuriwa conclusion i mahetelelo, ndzi vulavurile hi definition ya ku i yini ALTCOIN trade exchange ni mi byerile ku ri ku cinciwa ZA u yisa ka ti-bitcoins, ivi ni vulavula hi 6 ni vulavula hi swilo swa 6 hi ti-app ta 6 leti hi ti tirhisaka ku endla ku cinca bitcoin kumbe ti-ZA ni vulini ku ta kuma digital form leyi yi va under register, ivi hi ta xa vumbirhi ni ku u to kuma na profile kwalaya menu u kuma my account u kuma ti-deposit u kuma ti-trading interface u kuma ti-deposit na ti-withdrawal, so swi tele so ni yo khetha leswi swa nkoka, so bitcoin hi laha yi swekiwaka kona laha ti-transaction ti endliwa kona laha lexi xi lavekaku i foni leyi nga na internet u ya gugula ALTCOIN trade coin exchange alternative coin trade exchanger u ya wa gugula kwalaya then ku ta huma then app liya yi ta ku pfulela ti-digital form u fila hinkwaswo ku endla na ti-verification na ti-KYC u endla hinkwaswo kona kwalaya then u tlanga hi system u tlanga hi yona u withdraw u xava u xavisa laha ku xava it means u teka
rent ya wena, za ya wena, u xava Bitcoin. Bitcoin i digital money. Digital money i mali leyi ya tikhompyuta. Digital money i cashless money. Digital money i cryptocurrency money. I mali leyi u nga kotaka ku rhumela munhu handle ka middleman bank. U nga kota ku xava ti-service ka government hi mali leyi. U nga kota ku xava tinhundzu kwihi kumbe kwihi, u nga kota ku ya swapa hi tona. I ti-Bitcoin letiwani, hi tona leti ti nga future money. I internet money. A wu fambi na mali wena u famba na foni ntsena. Loko ku ri hava foni u nga nghena tiinthanete u tirhisa ku ni lava ku xava 1 2 3, ni lava ku xava buku, ni lava ku xava plane ticket, ni lava ku xava hodela ticket, ni lava ku xava whatever. Swa tirha swi kona. Van'wani tiyunivhesiti se va hakela hi tona. Van'wani emintirhweni overseas vo China vo USA, payment ya vona a va hakeli mali straight, va va hakela hi Bitcoin. Vo va rhumela fonini, va n'wi rhumela Bitcoin, then yena a ti-convert-a ti yisa ka ti-ZAR kumbe ti-dollar ti-yen. Ku na ti-yen, ti-dollar, ti-multicals, ti-whatever, a yisa ka ti-fiat money. Fiat money hi tona timali letiyani ta hina, ti-dollar, ti-ZAR, whatever. Cryptocurrency money hi tona ti-Bitcoins na tin'wana na tin'wana. Maseve, Matsonga ya ka hina, ndza khensa ku va mi ni yingiserile ni heta kwala. Loko mi lava ku ni kuma Facebook ya mina i Tsakani Hlengani. Cellphone ya mina i 060 918 50996. Leyi nga na WhatsApp i 063 1988 103. Ndzi khensile a ku vurhongo. Hi mina Hlengani, hi mina Tsakani Hlengani, hi swona ndzi khensile.